Surok Mairang Bypass kepada Syudap Senam Mata nak Hisnam AA Balasna dekat RLT Construction Mata kalajat athai hakibabun di Jaka. Katkum kini video wala pa adaka sang HYC Eastern West Castle District tanpa bukan di Surok akan dia hakibabun di Jaka but silintar jokan di Surok kala Islam di kali banyak bandiang nak kalian juga sang hadian bakal yo ya ke RTI nak kata PUD kelatmu ban ujas nan dekat PAL Lai UDC jangka Eastern West Castle District buat berusaha yang boleh jeng tip yakan ni ulah khot yakan sang HYC buat kemburu yaki ejen jangka PUD banyakan menyiapkan baik yang tak kajeng penbahapan yakan di Surok. Nak kalian di UDC ulah peta yakan PUD buat kemburu yakan sang HYC bagi nyari jurip lang hak hendak tarik juga benai banuan. Kalian ke New Tribute Council Northwest Castle District hadin bagi leyok ya di kot Islam kebiang hak badai kajing pan jing tip ke jongi ya kajing pentrai ya ke Surok Mairang Bypass ke bar kilometer tam te hadin ban kalian jongi kum kaseng ngile yok ya ki kot Islam bebiang nak office jong executive engineer Mairang te ka jing yok jongi ya ka jubab bat ka jinglong jong Surok ka pher bak lebak te ladangin pet ya ka jinglong jingman jong te ke Surok kalong ku isang sat haduk kata-kata bat kata kalong tang hadin kapor ke kendiat kemutang hadis cisnam tang hapok cisnam ngubur manong ka Surok menta kala sedang menjot hadi bebun ba kicaka te nakalian jungi kum kaseng ni lakran sai naduk bangi la penmi haki lat thai kubor hakini ki kendiat teyo ki baladap hadin bangi liyo ya ka jingtip ha ka bede bat ka jing pentrei kini Surok nakalian jungi kum ka HYC Northwest Castle District ni la penkrek ya ka PIL ban mudui persyak segi jing pisar ke badon burom jong ka jala ke jongi halor ketai ke jing pentrei torti ya ketai ka Surok Mairang Bypass ke bar kilometer tam ai kat ba ke jing penkrek ke jongi ya ke PIL kadang ya hikmat bat mental ada pinyat ya ketai ke Surok Mairang Bypass ngiui ba kaladon ke jing sedang ban serdap hakikat tu kan ki benta ya ketai ke jaka ka balajat bat ke pra te om dei tang kata nakalian jungi kum kasang ngim kwa ya kaban su knyum la ngim kwa ya kaban syong haying harai ha kaneka tayo ke bladap nakalian jungi kum ka HYC ngilayo ro banbu sendon da ka jing ujor ha u deputy commissioner jong ka Eastern West Castle District isar W Nongsik IS te ha katai ke jing kenduk ke jongi nakalian i sar DC iklam don ting yok pat banyak kenduk hai additional deputy commissioner isar Nongbri te nakaliang ka jong ka office ke jong deputy commissioner kila simkia ya kene ke jing ujor ke jongi halor ketai ka jing tretorti ya ketai ke Surok bat menta ka singi arpu pratarik jong mentau benai November nakaliang ka office ke jong deputy commissioner jong ka Eastern West Castle District kila khot ya ka sang ban wan chapok ka office jong DC ban yok ban ya keren ban ya tai rengkat bat ke PUD department bat ke office jong DC rengkat bat mangi kum kaseng hi barok kawai te ha kajing ya kenduk ke jongi menta ha kana ka meeting ya ke nakaliang ke office jong deputy commissioner mangi kum kaseng hi barok kawai te ha kajing ya kenduk ke jongi menta ha kana ka meeting ya ke nakaliang ke office jong deputy commissioner kala khot yang ngi rengkat bat ke PUD department ha kana ke jing keren ke jongi ngisim ya karai bat kata kalong ban nakaliang jongi kum kaseng ni kwa ban don sendon da ka inspection lani ke jing jurip sendon ha kate ke jaka bat ya kate ke Surok ke belak pentrei bat kum balong mentak sedang ban jot nak we ke jaka supaya ke jaka te ha kana ke jing kenduk ke jongi kum kinailam jong kaseng ka PUD department bat deputy commissioner jong ka Eastern West Castle District nakaliang ka office ke jong DC ngila simlang ya karai bat kata kalong ngin yo ban lek sendon ban jurip ban jengok ya ketai ke Surok kata kalong ha ka khandai tarik jong Disember mentau senam bat kata kalong ha katai kuai ketayo ke ban sawan te nakaliang jongi kum kasang ni ai khublesi bon ya ka office ke jong deputy commissioner kamtam isar W Nongsik IS ibal simkia ya kene kam nangta ya ka PUD department hi barok kawai ba phile ya corporate lang ban ngikum kaseng ban don sendon da ka joint inspection na kamta ban lagi jengok da lagi jong ki khmat ban lap ya ka jing sisa kumba kalong hag bedai bat ka jing petraitor